Postoji 5 vrsta linkova na WordPress sajtu. To su sidro linkovi ili na engleskom anchor links, zatim interni ili unutrašnji linkovi, na engleskom internal links, zatim eksterni ili spoljašnji linkovi, na engleskom external links, zatim dolazni linkovi, na engleskom hyperlinks i povratni linkovi ili na engleskom backlinks. Idemo od pozadje, počet ćemo od ove 5. vrste, a to su povratni ili backlinks. Povratni link ili backlink je kada neko drugi svojevoljno na svom sajtu postavi link koji vodi ka tvom sajtu. Na taj način tvoj sajt dobija taj povratni link sa drugog sajta. Ti povratni linkovi su veoma bitni za optimizaciju sajta za pretraživače, takozvani SEO. Povratni linkovi su glavni faktor da pretraživači postave tvoj sajt na vrh pretrage. Zato je veoma teško dobiti te povratne linkove. Treba da imaš zaista veoma kvalitetan sadržaj na tvom sajtu da bi neko drugi sam poželeo da na svom sajtu stavi link do tvog sajta. Tu postoji i jedan problem. Ako dobiješ taj povratni link ili backlink ka tvom sajtu sa nekog sajta koji su pretraživači ocenili da je nepouzdan, taj povratni link će naneti štetu tvom sajtu jer će onda pretraživači i tvoj sajt oceniti kao nepouzdan. Sljedeća vrsta linkova su takozvani dolazni linkovi ili na engleskom hyperlinks. To je situacija kada ti sam na nekom drugom sajtu ili na društvenim mrežama postaviš link koji vodi ka tvom sajtu. Najčešći primjer je kada na svoj sajt ubaciš ili embeduješ video sa tvog YouTube kanala. To je dolazni link jer si ga ti postavio. Također kada u opisu videa na tvom YouTube kanalu ili u opisu samog YouTube kanala postaviš link koji vodi ka tvom sajtu, to je također dolazni link. Ili kad postaviš neki link na društvenim mrežama koji vodi ka tvom sajtu, to je također taj dolazni link ili hyperlink. To su bile te 2 vrste linkova koji dolaze s polja na tvoj sajt. Razlika je u tome što ove povratne ili back linkove postavlja neko drugi, a ove dolazne linkove postavljaš ti sam na drugom sajtu. Sada prelazimo na ove 3 vrste linkova koji se postavljaju na samom WordPress sajtu. To su sidro linkovi, interni linkovi i eksterni linkovi. Eksterni link je kada ti na svom sajtu postaviš link koji vodi na neki drugi sajt izvan tvog sajta. Veoma je bitno da taj eksterni link vodi na neki relevantan i kvalitetan sajt koji će posetiocu tvog sajta da pruži dodatnu veliku vrednost i nove korisne informacije. Druga bitna stvar koju treba da znaš jeste da postoji neke oznake koje su vezane za te eksterne linkove koji vode na drugi sajtove. Po defaultu WordPress na sve eksterne linkove postavlja oznake no referer i no opener. Osim toga postoje još 2 oznake, a to su no follow, što znači ne prati ovaj link, i do follow, što znači prati ovaj link. I te oznake su namenjene pretraživačima koji skeniraju tvoj sajt. Ovu do follow oznaku stavljaš na eksterni link koji vodi na neki siguran sajt, a no follow oznaku stavljaš na eksterni link ka nekom nesigurnom sajtu, a također ovu no follow oznaku stavljaš i na sve svoje affiliate linkove da ih pretraživači ne prate. Postavljanje ovih oznaka nije neophodno i ono je više za napredne korisnike, tako da nije potrebno početnicima. Interni ili unutrašnji linkovi, na engleskom internal links, su linkovi koje postavljaš na jednoj stranici svog sajta i oni vode na drugu stranicu tvog sajta. Dakle, to su linkovi u okviru jednog sajta. Ti interni linkovi su veoma bitni za WordPress sajt iz 2 razloga. Prvo zato što omogućuju posetiocu tvog sajta da lako i brzo dođe do bilo kog sadržaja na sajtu koji ga zanima. A drugo, bitni su za optimizaciju sajta za pretraživače ili takozvani SEO. Oni pokazuju pretraživačima koje stranice i blog postovi na tvom sajtu su najbitniji. One stranice i postovi koji imaju najviše internih linkova sa drugih stranica su najbitniji za tvoj sajt. I za dobru optimizaciju sajta za pretraživače treba napraviti celu tu mrežu internih linkova i povezati međusobno blog postove i stranice na sajtu. Sidro linkovi su oni linkovi koji vode posetioce na istu stranicu na kojoj je postavljen taj link, ali na drugi deo te stranice. Dakle, razlikuju se od internih linkova koji vode na drugu stranicu istog sajta, dok ovi sidro linkovi vode na istu stranicu tog sajta, ali na drugi deo te stranice. Najčešći slučaj primjene ovih anchor linkova je postavljanje takozvane tabele sadržaja, odnosno table of contents, na svaki blog post. I taj blog table of contents, odnosno tabela sadržaja, automatski pravi ove sidro, odnosno anchor linkove, koji su povezani na sve podnaslove u ovom blog postu.
Sada kada posetilac sajta vidi ovu tabelu sadržaja i zanima ga recimo ovaj podnaslov, eksterni link, on klikne na ovaj link koji je Anchor link, odnosno Sidro link, i taj link ga automatski vodi do tog podnaslova. Dakle, taj Anchor ili Sidro link vodi do nekog drugog sadržaja koji se nalazi na istoj ovoj stranici na kojoj je postavljen taj Sidro link. Toliko u ovom videu gdje sam ti pokazao 5 vrsta linkova koji postoje na WordPress sajtu. To su Sidro linkovi ili na engleskom Anchor links, zatim interni ili unutrašnji linkovi, na engleskom internal links, zatim eksterni ili spoljašnji linkovi, na engleskom external links, zatim dolazni linkovi, na engleskom hyperlinks, i povratni linkovi ili na engleskom backlinks.